Uma ngiyakuzwa impela kodwa manje uma ngathiwa ngichazela umuntu ukuthi usutheni ngeke ngikwazi ukuchazela umuntu. Mfethu ucela ungilalela. Unqo mana mfethu ngicela ungilalela. Ngiyazi ukuthi weekend mhlambe yabo. Unqo uthena kuthina. Naba nengxabane yabakhona. Wena wazama ukuthatha ungokwakhe ngifoni mangaphazami ngiyangithola. Mina ngifuna usilalise kuloo ndaba lokuthi kwenzakalani ukuthi wena ugcine ubeka isandla noma lokho okushoyo akusikho lokho sikutshela unqo. Istory yenu ziyaphambana. Yama iring ngeke okwesi5 mfowethu. Sure. Okwesi5 vele ngithi hayi ngiyihwitha. Ngiyihwitha ngempela. Ngithengisa ihwitha. Sure. Ngithengisa ihwitha ifoni evele ekhali. Lento evele engayifuni wemina engayifuni ukuthi yenzeke ukuthi engathi ngumhlumezi engathi abuse uma weyingane nalabantu bangibo evele ekhali ekhalele phezulu kuvuke bonke abantu abala omakhelwane kuvuke labanga beze kuthiwa ngenzani endlini engikhathe nabo abantu kuthiwa ababuzi abantu maye bafika bayabona ukuthi isimo sikanjani ngabulawa ngenduku ngenxa yakho ngabulawa ngenduku ngihambisa esibhedlela. Okay. Inkinga angazi yena ukuthi usefunani kimi empilweni yami ebewenza leyo nto leyo. Ngishawela yena. Ngimbuza ukuthi why ungayi-answer le phone. Sengim-answela useyakhala. Ukhalelani manje? Usebiza abantu abasabuzi nanabantu ukuthi kwenzakalani manje unquma wengane wakho. Umyani induku. Hayi ukuthi mhlawumbe uthi iqhuma induku mfowethu lena encane. Bazongisiza khona ngizokwazi ukuthi ngixolise kuwena ngalento eyenze ngayo yalanga lanyana. Ukuthi uxolise kubani? Bafehlisa umoya omningi nje ubaqeda uchaza. Ngixolise kuwena ngokwenza ngale ngalanga lanyana. Kwenzakale ngalelanga. Ifoni phela le yakhala kwakukhona umuntu wayefona. Ukuthi khona ngibona ukuthi sizoxabana futhi ngisaba nanokuthi uzongishaya indlela ayenza ngayo ingakho ke mina ngakhala ngabe sengithe ebantwini uyangishaya ngihlukumeze ugcine sethule eshayeka. Tshela ubaba uthi yini ungayibambanga ifoni. Ingoma Njobulala nje yini ungayibambanga ifoni. Sisuma baba. Njobulala nje cela ukukhuluma yonke into ofanele uyikhulume. Khona ungayifoni baba. Andiyini uGosto futhi bengithanda ukuxolisa mina ukuthi khona kuphi nakuphi ngempela lapho kufanele khona umuntu uzobhanyabhanya olubingelelayo usamo wakho umeda phansi kwayincwadi yami. Namhlanje ngisenyatheleni izentokazi yakajobela isabanjwe ezinye izinto. Namhlanje sihambile sajubana la sibise umuntu udadewethu lapha nawo sibize le ndlela sibize ngayo ukuthi ucela singenele simsize noma simphelezele eyobonana nobaba omntanakhe. Kodwa ke mina ngizokwanda kakhulu mina bese sike sakhuluma nawe sabonisana nje ukuthi ngale nkinga le abhekene nayo. Kodwa njengamanje nje athi ngapho ke bike yona mbuku lapho sekhaya ukuthi kahle kahle singana namhlanje ukhala ngani kahle yini afuna simsize ngakho. Kodwa ke angizokwanda kakhulu ngomlomo njengebhakede udadewethu ukhona la eduze njengamanje ukuthi bese sikwamukela. Yebo dadewethu. Kafushane nje sicela ukuthi uchazele ukuthi sizonzana inhloso enkulu ukuthi sibize isizwe la ukuthi funa sikusize ngani kahle kahle ngaphambi kokuba sithathe uhambo lwethu siyela office ukuthi siye khona. Ngibhalele abonke kancwadi yami ukuthi bangisize isimo sokuthi ade ngihlala nobaba omntwana. Kwenzeka ukuthi ke ubewumuntu obemane ngisola ukuthi ngiyamjolela ngimane ngiphika ngisho ukuthi angimjoleli. Kona mase ngathi ngisho iqiniso nje bekukhona ebekukhona kodwa bengasiyona into ebitheni. Ubekujole umjole le nto uzamukisho leyo. Hayi bhuti bengiphazamisa umqondo nje bhuti kahle kahle nje lo ukuphazamisa umqondo. Kwathi ngelinye ilanga ke sinaye wakhala ifoni saluke sibanga ke eluke sangiyibamba ifoni ngile ngisinami ifoni ngeke ngikwazi ukuyibamba ethi angiyibamba ifoni. Ngesimo sokuthi ngangabona sesiloke sibanga ifoni ufuna ukuyithatha naye ngingafuni nami ukuthi abone lento le la efonini. Ngakhala ngamemeza ngabe sengiyasho ukuthi uyangihlukumeza noma ngathi uyangishaya. Kwawukuthi abantu engihlala nabo ngaba abantu abathathela izinto phezulu beyibangena endlini bese bangilwela bhuti ngoba babezwa ngithi ngiyahlukumezeka. Bakulwela nje la mhlawumbe kafushane ngaphambi kwa sithatha uhambo. Bhuti bangena bamshaya phela njengomuntu wesilisa ukuthi uhlukumeza umuntu wesifazane. Kodwa kona bangako ngamanye amazwi washayeleka into engekho kahle kahle. Yebo bhuti wabanjalo ashayeleka into engekho.
mhlawumbe kuze sicacise njengamanje sihamba nawe ufisa uyonzani ufuna ukuthi kwenzakaleni masuka kubhuti yini inhloso kahle kahle oyela ufuna ukubona lo bhuti ngifisa ukuthi ngixolise njena akwazi usangixolele ngoba sasihlala naye engiphethe kahle nje yonke into yayikahle nengane eyondla yabo manje sekunzima nanokuthi ngibuyele kuyena ngimane ngithi ngicela into zengane ngoba sengiyasaba noma ngihlanganile naye endleleni kube ukumbingelela nje kuphela ngibone futhi naye ukuthi akakaxoli ngisho ukuxola ngesimo engasenza. Okay mhlawumbe emva kobese bembekile izandla ngendaba bambeka ngasabanjani isimo ngabe sabasibe kakhulu emva kalokho ukuxhumana kwabanjani yini yenze kwalimala kangakanani walimala kakhulu but engangokuba wahlala nje impela isikhathi eside esibhedlela amasonto kwaba isikhathi eside ngoba basiqinisa kakhulu isandla basala-ke nami ngazisola kodwa ngikwazanga ukuthi siphinde sihlangane emva kobe senzakalele ngizobe ngiqala nje ukuthi ngimbone ngikwazi nokuxolisa. Isiphi izathu esenza ukuthi noma-ke ngithi nje esesibhedlela wathola ithuba othiwa ngiyokubheka ukuthi njani? Hayi kashawu nembeza kakhulu angikaze ngasala. Njengamanje mhlawumbe umbukeli ngasekhaya uzoyibuza ukuthi emva kwesikhathi esingaka ngoba uzoyibuza ukuthi emva kwesikhathi esingaka yini manje yini ufisa ukuyoxolisa manje kwenzakaleni yini manje yini uphethe isikhathi samanje ngoba bhuti uyangishaya ngidlule nembeza ngento eyenzeka unembeza unembeza nje lo wayekusolela kuyena njengamanje ukuphi ngiyaphela ngoba mbukeli njengamanje sizohamba-ke nosisi sinikeleke nobhuti-ke njengoba usisi sendlalele udaba ukuthi ufisa ukuyoxolisa then njengamanje siyasuka sinikela kubo ubhuti oba bese silitholile nokuthi ukuphi nosisi uzosidirector uba kahle uyamazi vele ukuthi ukuphi hamba nathi siyabonga. Ukuthi ubikele sesifuna ukuvela kwi-suggestion ukuthi lento ayishoyo ingabe khona yini. Yebo hayi ngiyakuzwa kakhulu bhuti wami. Yebo kodwa ngqo wazi kahle ukuthi amakhamera ngafuni uyaka yini lenza umhlolela muntu angikwazi nanokumlalela bhuti wami kodwa ngingangena cela ulalele thina-ke mfowethu ungadinwa. Hayi okay bhuti wami ngangena. Sacela ungahlali la embhedeni wami. Lo mbhede lo ngawusebenzisi wena ngowena. Uyangizwa kahle? Uyangizwa kahle? Bengisacela wena mfowethu noma ungahlala khona lapho ayikho inkinga. Ngathini kodwa amakhamera? Ifunani ikhamera la? Ifunani ikhamera kunento yami impilo yami. Uyangaza ngathi uzongishiya ngenze kanjani la? Phuma ngifunani lezi zinto lezi. Mana mfowethu. Mana ngicela wehlisa umoya umlalele mfowethu. Yebo. Bafunda uba njengoba sengishilo ukuthi cela mfowethu bafowethu. Lingahlala embhedeni wakho. Yebo hayi mina ngingahlala wena mfowethu. Kodwa wena sisi wena ungalinga ukuhlala ndeni. Funa. Mina bafu ngumuntu wagumede ngisuka ohlelweni incwadi yami. Bizile ungqo wasibikela udaba lakhe ngizocela ukuthi uphinde sinikele ithuba ukuthi achaze ukuthi yini emle asilethela namhlanje. Ekhulume mina. Cela ukuthi umnikeze indlebe alalele achaze lokhu asichazele khona thina. Yilokho nje ngicela nje mfowethu ukuthi umnikeze indlebe achaze uzochaza ini mfowethu ngoba ungqo uyazi yini into ashiye yenzile yena nanokuthi umuntu umbonisa mfowethu bengicela ukuthi yikho into engifuna ukuyizwe phuma uyabona into yakhe ivele ingene ngayiphumela mhlawumbe ngaphambi kuba simnikeze ithuba lokuchaza kahle ngempela yini ehlina nibangile nayo ngqo iyona lento ubufuna uzoyenza la ubufuna ukuthola amakhamera mase uza la endlini uzomosha futhi impilo yami awudelanga uyimosha eqaleni kwabe yiphutha ngithi wethu shoba ungqo la uma weyingane zami angikhulumi ngomuntu omncane ngikhuluma ngomuntu omkhulu kimi empilweni yami uma weyingane nginenkinga manje ngilimele onyaweni kwemanje angikwazi ukuhamba kahle mangihamba ngiyaqhukezela yabo angisahambi kahle ilo sathane lo bafuna ucela usichazele ukuthi ungqo wenzeni ngoba awufuni simnikeze ithuba ukuthi achazele ukuthi wenzeni usichazele thina kodwa ngifuna ukubona ukuthi lento ayisichazele yona achazele wena uyayazi mbaba
Unqo mfowethu la mina benginayo for impilo yami yonke bekuyena umuntu ebengingazi ukuthi uma ngishiya imali engawo ukuthi ngizoyithola kuye engakuthi uma wengane zami umuntu emangazi ukuthi phela inyanga ngicabanga yena ekhanda lapha lokuthi inwele uyifaka uba uma ngayifakela inwele ubani omele mfake mina so makuphela inyanga inwele wenziwa yimina so unqola sorry no bengicela uze ngapha kubona sicela uze ngapha kubona ngicela uze ngapha kubona ngikubona undlulise angimfuni eduze kwami so mfethu bengisacela ukuchazela kahle ngiyacela ngicela ukuchazela kahle uyizwe lento lokuthi ungenzeni unqo lana siyathandana uma wengane wami mina ngiyamtshela ngithi mina mangithi u1 awenziwa kanje uthi yena u2 uwenziwa kanje uzokwazi kanjani ukwenza u2 u1 ungawulaleni iyona leyo nto mina engilwa nayo uthatha ifoni yami la uyepheje ebusuku uyafica lapha ufica usisi wami engitshenile ukuthi uyakuthanda bhodisi usenenkinga yalokho ukuthi umndeni wami ungitshela ukuthi uyangithanda ngiyamtshela ngithi mina wena umndeni uyawazi lo ngoba uthi wena umuntu mayekuthanda ewe wakini umtshela ukuthi wena uyambangisa bengicela ukuthi ungizwe kahle mfowethu unqo akangizwa mangikhuluma nami benginikile ukuthi nginoma wengane kuye kodwa yena uma ngimtshela ukuthi ungaphumi ngalesikhathi lesi uyothenga esitolo ngoba kubanje inkunzi la endaweni yena uncamela ukuthi yena ephume nomnyango ehambe nawo ayikho nanento awayethenga lo muntu loyo amanzi amtoti utshwala iyona into ke lena evele yangimalana ephinde futhi engakwazi futhi ukukhuluma nawe nangu useduze kwakho nangu ngamanga nento ngishoyo angimina awuyenzanga lento ukuthi ufike la ekseni ufike wena uthathe something lana ubiza abantu la ngenxa yami awukwenzanga lokho lokho ngingasichazi izathu ukuthi owenzelani lokho kwabantu ngizokuchazela kodwa uma ufuna ukwazi ngoba phela mina aze ngisho ukuthi woza namakhamera la ngizokuchazela uma ufuna ukuthi ukwazi lokho why wena ngqo ungithelile abantu ingobani angizwanga uxolisa kubani mina kulolu unyawo lolu nanempilo yami eyoneka 3 weeks back impilo yami eyonekile Ngixoliselela kona lo ngoba ngazi ngithola ithuba lokuthi angixolise. Bengisacela mina ukuthi ubheke ubaba wengane. Mina ngiyayibona ukuthi angisiyena ubaba wengane mina. Mfowethu uyangizwa kugcwala amadlebe lo. Uyangizwa mfowethu. Yebo, angiyena mina ubaba wengane. Shoot. Yingakho ngasefanga imali engane ngobani? Ngoba wena wangikhombisa ukuthi ngiyini emphakathini. Ukwazi ukuthi ngishawe. No, yini le wena uyenza? Wena ufuna moya ufuna. Ngikhuluma nawe, ngibuka. Ngikhuluma nawe. Kwenze njani? Usangizwa wena usayena uma wengane wami. Bafela ukuhlalela ngalo ngadina mfethu ukuhlalela ngalo. Bafuna lapha ngendawo. Wena sathane wena. Uyenza kanjani lento leyo ukuthi ungikhathe nomphakathi? Uyamthanda lo muntu umqhatha nomphakathi. Uthanda mina noma uthanda umphakathi? Hamba kofuna ke kubaba wengane lono okhumbula ukuthi ngoba ungasayifaki imali engane uhamba ofuna yena ke ufike umtshelele enkulumo ontshela mina ngoba mina ngiyayisola angizazi nokuthi ngangifunani empilo nami kodwa wena wawazi kahle ukuthi uma wengane wami mina sengisola kwayona leyo ngane leyo bana mfowethu kancane ukuphazamisa mhlawumbe kuze vele siqonde kahle kahle ukuthi la unqubafo usilethela ngoba efisa uzoxolisa ngesimo esagcina kuyisona esimhlukanisayo. Yebo khona ukubalulekile ukuthi benine inkinga kanjani but i-main reason ukuthola ukuthi unqo ugcine ube isandla ngendlela ebengafanele. So iyona into emlethela ukuthi ufisa ukuzoxolisa mina. Leyo ukuthi beniphilisana kanjani akusiyo unqo into ebesibizela yona yabo. After senzeni mfowethu empilweni yami after siwenzeni ngoba wena usungilethela abantu usuthi uzoxolisa after sewenzeni empilweni yami ngicela ungitshela into eyodwa okwayenza empilweni yami engenza ukuthi inhliziyo yami ithi
deke ngaleso sikhathi angikhulumi manje ngo ngisoza kuxolele ngiphume esibhedlela ngenxa yakho owangiqhatha nabantu mina ngifuna ukubona mhlawumbe awusilandisi ngobusuku obenze ngalobo busuku kwenzakalani usitshelile na ufuna ukuqhathanisa isitori sakhe nesakho ukuthi siyafana yini ungqolana mfowethu isitori sanqo mina asikho esizwayo kodwa ukuqala chazela thina ukuthi nomuntu obukelayo la ukuthi kwenzakalani ngobusuku la khona wagcina ushaya ngakho ubungqoyo into ayibaluleke kuthina ukuthi wagcina ubekeka isandla wena ngendlela okwangafanele yenzeke nokuzizathu ukuthi sila uzocela ukuxolisa ngalonto leyo cela uchaze wena ukuthi kahle kwenzakalani ngalobu busuku ukuze siqonde kahle mina bafo uyayibona lento leyo ukuthi uma unomuntu endlini kumnandi ebusuku ngabo 8 kumnandi nathi si right sihlalele besisahlala futhi nasendlini ke ukhathi nginayo sinane TV njengamanje sokwaphela konke lokho ngesimo sani sokuthi mina ngaqala ka A ngihlanganisa njengoba namanje ngihlanganisa ungqo ebusuku la ngilele uthatha ifoni yami ngemvumo kabani uyayivula uyayiphetha ngiyakwazi lokho uthi uma wengane ngiyazi futhi ukuthi kumele ngimondle naye uyazi ukuthi kumele ngingalambi nami ngiyazi kumele ngalambi yena ucabangani lapho ucabangela ukuthi yena lento akayenzayo iyamsiza empilweni yakhe ngibe ngimkhuza ngithi ungayenzi u1 uzokuhlula u2 uma wenza u1 uwenze no2 njengamanje u2 uyahluleka akazazi ufunani uyambo wathatha ifoni yami wayistroll wathola usisi wami ebhalile lapha ukuthi yena ehluleke ukungiunderstanda wenzani uba ngimsindo uthini uthi yena hey uyajola sho ukuthi mina ngangibona ukuthi vele ngeke izilunge lento yami naye ngoba kuyahluleka inkulumo mpendulane yakhe nami ayihlangani ngabona zalo ukuthi angimbeki isandla kwamanje nami ngangenayo inhloso ukuthi ngimbeke isandla kodwa ngephutha ngoba ngiyamtshela ukuthi asimfonele usisi nangu usisi simfonele uyamazi yabo yini wena awumazi nosisi wami ngoba wena ubona imessage wasuhlanye akasafuna ukuyibona lo nto yini inkinga mina ngasolani ngavele ngabona ukuthi lo muntu uyangijolela lo akasangithandi wena ngakubona wena ukuthi wena uyangijolela ngakubona lokho ngawama amehlo kanjani ba awukwazi ukuthi ngikutshena mina ukuthi usisi wami ubhalela ububona inamba yakho usisi wakho ubumbona yena ngikutshela ukuthi simfonele wena usuhlanyiswa ukuthi uthena nje usisi wami ulale kahle ngiyakuthanda baba lokho ubhuti uhleze njalo usisi wami ba uhleze usisi wami kanti uyini usisi wami kimi uyini usisi wami usasho njalo angizwanga waqala yini usasho njalo kongibava angithi uyeso bafo yilo cabanga ukuthi ungqoba kujolela sayikuzwile ukuthi wacabanga ukuthi usisi wakho lana nini cabanga ukuthi ungqoba kujolela wena yini yenza ukuthi ucabanga ungqoba kujolela ngoba akasafuna ukungilalela lokho kuphela akasangizwa uma ngimtshela ukuthi wena i-wrong lento leyo ukuthi ungafuni ukufonela usisi wami bese umtshela ukuthi wena ngemina shuthi khona izinto engizenza eseceleni ekubeni ubonza into e-wrong mina kahle into engiyibona ukuthi i-wrong kakhulu ukuthatha ifoni yomuntu wakho uyisebenzise ekubeni ningavumelanga ngingavumelananga angizwanga nsisi angizwanga sisi akuseqaleni ukuthi ifoni ayithengi phela mina ifoni yakho bengiyithinta nomnini washintsha i-password yami buyazi ifoni yakho nosisi bakho yini yadala ukuthi ushayeke ungqo uba ngumsindo lendlela mina ngisukume ngihambe ikhathi sekuyosha o-pass 8 kanje ngisukume ngihambe indawo yethu bese ikuyo bekuyindleke uthulumba ukwazi ukuthi uyengale kwenye room ufike ukwazi ukuthi wenze izinto ngahamba ngangale endini mangifika ngale endini ngicabangisise kahle lento ukuthi lo still usaqhubeka uyangithuka ngale endini kodwa ngiyicabangisisa lento ukuthi lo muntu lo ngoba ekhuluma ufuna ukubeza abantu ngingale endini ngibuye ngivele ngithi mina lalela sizohlala phansi ukhulume nami kahle okwamanje content science ebona ukuthi mina impilo yami shuthi mina impilo yakhe ayisekho angazi noma abona ukuthi shuthi mina ngiyamjolela noma ngenzani noma kodwa abona ukuthi ngiyamjolela yabo kwase ngingasathembanga ngase ngasamthembi kwaye nami engangithembi ngalento ayenza ngaphandle kwemvumo ukuthi ungavuka wena mina sengiqala ukuzumeka wena usuyabona wena ukuthi ngilela usuthatha ifoni yami usuyayiphethe and then usulokhu uthi wena kade usisi wakho lokho ekubhalela shuthi wena ubhizi nefoni yami mana no usisi lo wembhalelo uyamazi bafo wakwabona bangako sisi bakho bafona
mina nginosisi abo-5. Uyabazi bonke? Angimazi bonke. Awazi ngisho yedwa. Ngazoyedwa nje kuphela. Ngqo wazoyedwa usisi wami vele kwayena lo sisi wami lo yedwa umaziyo. Umazi ngenhlanhla ngoba angikakuthathi ngokufanelekeleyo. Uyayibona into engisho mfowethu. Angingakamthathi Manje manje uyamprovela umuntu okubhalela usisi wakho. ngizama khona uyanqaba ukuthi ngimprovele ukuthi Khona usisi ungavele njalo nje Uthini usisi uyakuthanda? uthi uyangithanda uthe kwakusho bani ukuthi wayehleze kubhala lokho angithi yona le nto leyo yena ucabangela yena uthi yena uhleze ngibhalela angithi upage ifoni yami which is wrong and then the time yena ekhuluma ubiza abantu uma ke sekusuka vele abantu sebeyasibona sihlezi sinayo mfethu. Yabona uyakhuluma ngiyakuzwa impela kodwa manje uma ngathiwa ngichazela umuntu ukuthi usutheni ngeke ngikwazi ukuchazela umuntu. Mfethu ucela ungilalela. Ungqo mana mfethu ngicela ungilalela. Ngiyazi ukuthi weekend mhlambe yabo. Ungqo uthena kuthina. Naba nengxabane yabakhona. Wena wazama ukuthatha ungokwakhe ngifoni mangaphazami ngiyangithola. Mina ngifuna usilalise kulo ndaba lokuthi kwenzakalani ukuthi wena ugcine ubeka isandla noma lokho okushoyo akusikho lokho sikutshela ungqo. Istory yenu ziyaphambana. Ya manje wena umekuthenini usiza. Sesikhuluma indaba kasisi nosisi abangakwazi abazana yabo. Mfethu bengisacela ukuthi ngiqede ngisaqhubeka ngizokuchazela kahle ukuthi kahle ngizomfuna ukuthini. Nazo ziningi izinto vele besizibanga empilweni yethu ngoba njengaye umuntu lo owazi. Mfethu ngisasekhona lapho kwangena icall ngoba ngibuya nje endlini kwangena icall akasafuni ukuyi-answer call kade page ifoni yami njalo akasafuni njalo kodwa ukuyi-answer call ngiyamtshela ngithi uyi-answer ngiyambuza ukuthi uyi-answer ngani lo call uyangisiba ngithi hayi alright okay ngoba vele kade qeda ukwenza lento mhlawumbe usanyanyiswe leyo nto leyo hayi uphinde ingene icall yaze ngingama ngaphosisa ngena ko4 icall inamba noma isave inamba okukhomba ukuthi lo muntu mhlawumbe ufone private number okanye ufone ngani yabo inamba engasaviwe ngingabazi kothashiyo ngoba phela kuyashintshana umuntu ebe private yabo kwafona inamba so ngimtshela ukuthi ayi-answer ngize ngibone mina ukuthi hayi i-wrong lento leyo akayenzayo iringeke okwesi5 mfowethu sure okwesi5 vele ngithi hayi ngiyihwithe ngempela ngithe ngisayihwitha ifoni evele ekhali lento evele engayifuni ngokwemina engayifuni ukuthi yenzeke ukuthi engathi ngumhlumezi engathi ngiya-abuse uma wengane nalabantu bangibo evele ekhalele phezulu kuvuke bonke abantu abala omakhelwane kuvuke nabanga beze kuthiwa ngenzani endlini engikhathe nabo abantu kuthiwa ababuzi abantu maye bafika bayabona ukuthi isimo sikanjani ngabulawa ngenduku ngenxa yakho ngabulawa ngenduku ngihambisa esibhedlela okay inkinga angazi yena ukuthi usefunani kimi empilweni yami ebewenza leyo nto leyo ngishawela yena ngimbuza ukuthi why ungayi-answer le phone sengim-answela useyakhala ukhalelani manje usebiza abantu abasabuzi nanabantu ukuthi kwenzakalani manje ngoma wengane wakho qhumyana induku hayi ukuthi mhlawumbe uthi qhuma induku mfowethu lena encane yena usefika inhlungu zami seziqala nanokuphola sengiqala nanokululama useyafika usesho lento akayisho njengamanje kodwa ke sesikuzwile konke bafisa ukukhulumile kodwa kuze manje bengasimningi ithuba lunaye achaza ukuthi kungansila yabo sesikuzwile usukhulumile okay it's fine vele bekufanele sinikeze ithuba lokuthi ukhulume but into ayina silethele yona la akayenzi ukuthi akhulume nawe ungqoka kakhulume nawe khuluma ngiyacela phela sacela umnike khuluma ngifuna ukumuza kakhuluma ngicela mina ngibhalele abantu ngicela bazongisiza khona ngizokwazi ukuthi ngixolise kuwena ngalento eyenze ngayo yalanga lanyana ukuthi uxolise bafohlesa umoya umnikeze ithuba baqeda uchaza ngixolise kuwena ngokwenza ngale langa lanyana kwenzakale ngalelanga ifoni phela leyakhala kwakukhona umuntu wayefona ukuthi khona nginqena ukuthi sizoxabana futhi ngisaba nanokuthi uzongishaya indlela ayenza ngayo ingakho-ke mina ngakhala ngabe sengithi ebantwini uyangishaya ngihlukumeze ngigcine sethule eshayeka tshela ubaba futhi yini ungayibambanga ifoni
Njobulala Yini ungayibamba isoma baba. Njobulala nje cela ukukhuluma yonke into ofanele uyikhulume. Khona wi-phone and yini uGosto futhi bengithanda ukuxolisa mina ukuthi khona umuntu owayekhona ngizama ukuthi zibazise ngayo umqondo kodwa sekuyinto eyadlula ngicela okay ke sisiza ke sisungqo leyo nto seyadlula kuwe kuwe noma usho ukuthi yadlula kuba kodwa nawe uyazazi nawe izinto ozenza unqo uyangizwa kahle sekwadlula kuwe mina ayikho into engiyaziyo engangenza into engiyaziyo engangenza mina ngakutshela ukuthi anti-phone wangayi anti-phone ngayithathela ke mina ifoni wakhala wena wawukhalelani ngizongishaya ngikushayela ukuthi ngithatha ifoni wena uyajola ngabona lapho ukuthi vele mina into yami nawe ayisekho ngabona vele lapho bengisacela ukuthi lokho oxolisa kwakho uhambe nakho ukubambe enhlizweni yakho ukufaka enhlizweni yakho uthathe ugcwale nje inyawo zakho amasokisi ningihambele nabantu ofike nabo ngoba angazi ungenzisani ngisacela ukuthi ungihambele ngqo kwaba yiphutha nje angisenalo uxolo lwakho mina ngizophanda njengamanje mfethu uyangizwa ngithi iqiniso kumele livunwe ingane yenzeni ingane bafunga lengane le ngashawa phambi kwayo angifuni ukuthi yona ngashawa phambi kwayo ingane kodwa ke mhlawumbe kancane bafunqo wow kwenzelani ukuthi udedelani beshaya ingane beshaya ubaba wese ke phambi kwengane iqiniso lani iqiniso lokuthi uyajola futhi yilo iqiniso lelo bengisacela ungiphumele ngqo ngiyacela ngicela ukuthi ungiphumele uxolo lwakho uyothola ngendlela bafowethu ngiyabonga kakhulu nalokuthi nihambe naye bengazi nokuthi umphefumulo wakhe usaphila ngenxa lento oyenza ke ebe uma wengane okay ke mhlawumbe ngeke usayilungisa izinto nongqokoda ke ingane uthi ngayo ke baba ingane yami uwaveza ukuthi ayisa since likwenzeke ukuthi nokuthi ingane uyena vele owasho ukuthi yami ingane ngiyakuvuma lokho ukuthi uyena owasho ukuthi yami kodwa mina angigcwele ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngiyakuvuma lokho ngoba phela akukwazi ukuthi ungashayisa ubaba wengane umbulalise nezwe sikhohlakala shothi ngicishe ngafa mina ngabulo wena ngisebenza mina ke ngoba kumele ngenze njani ngisebenza akwahle wawuthi umemeza wawuthi abantu kufanele benzeni yini inhloso yakho ukuthi wawumemezelani wakuyini inhloso yakho ngangiyitshela mina ukuhlapha abantu bazofika phela balamule mase lamla yini lamlayo ukuthi wena uyajola phela ngiyakubona nje ukuthi uyajola wena wawunqabelani ngoba ngayithatha ifoni ushaya emva kwaloko uma usubona ukuthi kwenzakalani ngayitshela mina abantu bazofika ke wawuwathi ipage lapho ifoni yami uzonqaba neyakho pho sizobona wena mangitshela mina into yami ukwenza la wena uyapheja ngithi yakho ifoni awufuni ngithathe yami kodwa yakwazi ukuyithatha ngilele ngoba engisacela ukuthi nihambe ingane leyo ngisho wahlala nayo ingane ngisayifuni kwayona ingane hambani no two ngoba vele uyangikhombisa ukuthi akuyona yami lengane ngacishe ngabulawa mina ngicela mina ungodlela ingane hayi no bengisacela ukuthi ungiphumele lendlini shuthi phela ngizokuphisa futhi ungithanda icala uzothelana icala uzothi wena wajola wasuthi ungitshela ukuthi ufuna ngondla ingane wena manje ufuna bawengane wayo uwena bawengane kanjani ungibulalisa nomphakathi ufuna ungibulalisa ongazwe inhloso yami uzibulalise nomphakathi kodwa ngicela ingane ukuthi ungachaphazeli lokho ngiyaxolisa ukuthi kwenzeka walimazeka ngendlela walimazeka ngayo kodwa ngicela ingane ingathwali ecaleni ngalazi ingane yayingahlangene ngalesa sikhathi bengisacela usuke enganeni njengoba washo ukuthi ingane uma iphethwe isisu wena wenakayo mina nginaki angithi mayigula ingane wena mina nginaki so vele lezo zinto ihambiselana nawo yonke lo nto ngibe mina ngazi kahle ukuthi mina ingane yami ngeke ilale ingadlile ngeke ingane yami igule ngikhona wena kodwa uyakwazi ukuthi uhlebe loqwe bakho la abangani bakho maniqeqweza ngale nihleke nithi nihleke ingane yami so ingane yakho ngisayifuni uyangizwa bengisacela ungiphumele zinje and bafethu ngiyaxolisa manje nami nginesikhathi mina la endlini nginesikhathi kumele ngenze izinto ngaso kusamele ngisethe izinto eziningi lana and nami ngisaseyinhlongweni ngoba ningibona bengisacela ukuthi ke abantu abale endlini bengiphumele nani ngisho namshayela ngendlela
Mshele ngikwayinena number 9 ngoba phela nani nabafana Bangisheleleni wena indaba. bekusheleleni wena ubasapho wena uzokhuluma indaba zakho nami. yingoba uyajola suke eduze kwami bengisacela uhambe Okay, uthena kodwa bafuthi na it's fine noma ningasabuyelana but uyakudinga impilo nengane phela. ingane ngoba ungizwa mfowethu umoya wami uphezulu ngengane yingoba lengane lena Awukahle. Kanti nengane engake ecala ngoba veza ukuthi uma wezingane manje sesikhulumela phuze nengane eyi1. mfowethu mina nginengane eyodwa nonqo Mhm. elami sayidi mina nginengane eyodwa Ungqo ekhona ingane nayo ngaphandle kwalo nayo wena. mina ngazi ukuthi unayo eyakhe ingane Afika nayo. owathi eyami ngazi ngani ukuthi weqinyanga ngoba le muntu lona akenzi njengomuntu engimfunayo empilweni yami uyangishayisa Ingane ingane. ingane mina enginazo mina Cha ingane zenu nobabili. ungqo ingane eyodwa mina ngoba ngingathandana ungqo ngeke ngimale mina ngempilo yami ngoba ngingasemfuni ngoba ngitshela ukuthi ungqo akasuke eduze kwami Ayithola leli impendulo engiyifunayo kodwa ke kulungile. Ngqo. Cabanga ukuthi into obuyizelelana ayikho vele Ngicela angixolele. Ngoba ngizange ngalanga lena. Mase ngicela usaqhubele kunjini. uyezwa bafo. Ucela uxolo ukuthi uqhubeke unake ingane. Finish. bengisacela ukuthi ungqo yena kodwa esuke eduze kwami Okay it's fine but ingane akufanele ikhule laphandle kwababa ngezona mina ingane yami uma yena kodwa lalela mina kufanele ungqo nephutha lakhe but ingane ayingachaphazeleki ngamaphutha kama wayo. Wena kufanele ube khona empilweni yengane njengoba wengane. Ingane kufanele ikhule ngaphandle kwababa ukhona uphila. ngiyavuma ke bafo ngizoyondla ingane Nangalokho ukuthi yena wenzeni ingane ngizoyinaka okay ingane vele yadinga usizo beside ukuthi mhlawumbe ngitshela vele lokhu ngiyakwazi ngengqondo yami kodwa yena kufanele kulungile indaba yakhe but ingane ayingafeli izono zayo. ayingafeli ingane ukuthi izono zayo ingane edinga kuba ingane yamdinga ubaba. iyamdinga ubaba njengokuthi ngikhona ngoba kusasa sizokhula ibuza ukuthi kade ukuphi uzothina enganeni. yebo ngiyakuzwa mfowethu lokho kuchazayo noma sekubuza ukuthi mina ngihlangana naphi nezono ngama uma wayithunywe mina ngoba uzothi ngangimncane mhlawumbe yothi sifika leminyaka mhlawumbe sikhulise ku18 years bani years kodwa ayinazo nesithobo sokwenza kanti phathi wama wakho ayihlaba ikhumbula ukuthi uwakwashaka yabo. yebo iphutha libe kahle wena isifani umdilele ungilungile ngizomdelete empilweni nami vele ngifuni ngoba ingane uyidelete ngani ikhona impela vele ingane igazi lami ngengikwazi ukuthi ngifike ngenze ingane nekusho into engenza ukuthi ngisokole ukuthi ingane iscam ukuthi lo wenza amasimba angeke enze into ecacile phambi kwaingane ukuthi ngishawa abantu ingane ithini ngoba ngishawa abantu iyeke ukuthi sencane iyeke ukuthi incane ayingafeli ingane lonto eyenziwa unini. yebo ngoba nawe ngeke uthande ukuthi ufele izono zabanye abantu. yebo hayi kuyezwakala impela mfowethu and mina nginesithembiso sokuthi umfana wami uzokhula ekhula emazi ubaba wakhe ngendlela eright hayi lento engenzelwe yona yilo muntu bengisacela ukuthi nimsuse eduze kwami until ngize ngibe wrong kwayinami angisamfuni ngo cela ubuyelele emadodeni akho uyangizwa Siyabonga zalo. uyangizwa buyela le emadodeni akho angisakufuni la ekhaya ngemotini ubuyisa ingane yami ungabuyi wena bafo. Siyabonga isikhathi sakho bafowethu bengicela bengingaphinde niyenze lento lokuthi umuntu kanje eze endlini yami namakhamera ngifuni umuntu owonakele njengentombazane kanje uzomondla kanjani umuntu owenza lamasimbi ekubulalisa bengisacela ukuthi bafowethu nihambe kahle kodwa ngifuni lento lakayenza lo siyabonga bafo isikhathi sakho mfowethu. bengisacela kodwa ukuthi ingane yami igcine izandleni zami nihambe nami nitshele lokho futhi nami ngiyakufuna ukuthi ngikwazi ngoba uma engabuyi ingane yami ibuyize kubakwayo. Ngicabanga ukuthi wena ngathi wena uthe uzala nosisi wena uthemba ngo5 xhuma phela nosisi bakho ukuthi ukwazi ukuxhumana nengane wendle ingane ube khona impilo yengane ube khona impilo kube hambe yonke into kahle unina sekuwukwakhe ukuthi uphila impilo. yebo sebe sihambe la sihamba. Hayi inhlambe. Siyabonga zalo. Ngiyabonga ithuba engilitholile kwabancwadami ukuthi bangiphelezele ngiyakubaba umntwana ngiyomchazela ngento eyenzeka ngithola nokuxolisa ngalela langa. Noma-ke sengahambanga-ke mhlawumbe ngendlela nami bengifisa ngayo ukuthi silungise izinto naye kodwa-ke ngoba nakuthi uzobe sempilweni yengane akwazi ayondla ingane kulungile
okunye nokwenye sekubuye kubonakale. Ngiyabonga.